usoma into eyenziwayo ukusoma ugudlisa akwamkelekanga kukho right because kuneziphumo ezibi zikaSathane. Sake ngizothetha ke ngokukakhulu ngokusoma. Ukusoma mosoma ulala nomfana. Lala naye ipenti ungayikhululanga uyinxibile ipenti yakho. Number 2 monxibile ipenti kanjalo ulala ngecala lomama. Icala ka left utwist imilenze kanje bese umfana enza apha emathandeni apha angasondeli apha ngoba olinyazwa ipenti ayiphinde efunisa apha phezulu. Funeka aqhiphele phaya ezantsi and then okubi ongafuneki okuneziphumo ezimbi uyayikhulula ipenti. Yabona kungakhulula ipenti wena ke sowufuna ukunithaka. Bayihlisa nje ipenti bayikhulula asithethe yakho indaba wena ufuna ukumitha ufuna ukuphuma ematshitshini ufuna ukubreakwa uya apply kahle kahle. So andiqondi ke uba ukhona umuntu ohamba ematshitshi kodwa abenze lo manyala ukugudlisa. So ke ukugudlisa kona uyayikhulula ipenti ulala njengokuku yomphako ulala ubheke phezulu ongathi nyanya kuyenziwe and then ithumbu lentokozo liloko lidlula khona pha yabo liloko lidlula khona pha and then xa lidlula kanjalo ithumbu lentokozo ijiji li-fresh liyashisa livutha amalanga. Umfana ke xa eloko edlulisa phaya akakwazi kumelana nobabushushu beGomora neSodom. Uvela la kanje kuyenzeka ezinye zezibhemu zingene ngaphakathi zingangena ukhulelwe wena because ijithi siyalazi ukuthi uyena umuntu ofertile kakhulu ukudlula bonke abantu ufertile ngoba amaqanda akhe ahlala ready ukuthi nasi sperm siyaza singezi. So ke ngokuna uyakhawuleza ukukhetha. So ke ngokuna ke xa bethi umfana chithe angikhathali noba yidoti yesperm umithi wena and then into ebuhlungu nje ngokuna ke